Този ще се Где отиди, веде? Там някъде. Всичките комбота е къде? Не знам, че. Идея се няма. Аз той Корса, какво комбото? Не е ли Корса? Корса? Мен ако му питаш Корса, че на гръчко нас не съм гледал. Не на гръчко на Корса. Бъде да знам, аз не съм го виждал вече. Турбото му тук фанато. Чи турбо ли има той? Как? Не? 1.3 турбо, браво. Тя за той дори е кена. Турбо вам шо да? Браво. Това са вазвам, да са. Тежко има, че не вари? На бавните не включва, само на бързите. Вижте, на една степен работил. Ама тя работи на една степен, обаче защо? Еми, едната степен голяма. Има ли такъв вариант? Дали развалена? Öyle demediler. Ha? Öyle dediler işte. Dediler mi sana yanık olup olmadığını anlayın. Biraz şu güçmeniş. Yeter. Neyse, Türkiye'de dediler sana. Aha. Türkçe son kanlar. Zemin ovu şu güçmenim kaldı. Тя няма остави, тя дода един куп съобщение. Ма, ще дойдат. Аз поне един път те търсих. Ти быстро имаш ли то? Няма, бе. Няма телефоните за... Öyle. 500 F. Araba 400 lastik tutan. Aynen. Nasıl bir şey geldi? Çıktı arkada gidersin ha. İndirip yükleyesin yani. Yani öyle şey yükleme özelliği yok. Anladım. Hep arkada indiriyorsun. 60. Съди. Слушай, где ты нещо купиш полза? Opel mi bu ya? Получил си го? Без пари си го дал, деца казва. Викам на козата, ще намали малко тези гуми. Ти викам за 6 недели ми дали с гуми, ама те гуми казва, нищо не става, те казват, ще зароят казва. Ти са реги, радки, ама голяма дума, не е остава, че. Ти не го караш надълго, ти тук го караш на Диле, джика, беле, джика. къс. На къс се разпия. Ни кал, ни сняг. Ама ти какво с гумите го взема? За толкова си отделно плати гумите? Ne çamur ne kar diyor. Evet. Съгласен. Bakıyorum 4 çat 4 Тук çat на var. пола ти си без пари. Ha, Opel'in hiçbiri de varmış. Allah Allah hoppa. Танк. Ти много голям е тръба. Kapama nasıl kapanıyor? Evet. Вьетнамка. Vallahi lan Vietnamka. Бурито блядь. Evet, koyunu kaçırmış. Abi geri kovalayacağız bakalım. Sürüyü kaybettiği için koyun sürüyü arıyor. Tabi onu da bu şekilde sürüye götürmek çok zor. Adam bayağı kızmış. Çok koştu adam. Çok. Sen aşağı 3 kere gittik. Hala koşuyor. Ama var ama koyun gibi dedikleri hakikaten bu. Bak da Arabaya orası bak. Yapıyor ama. çeşmenin ta yanına kadar gitti o koyun. İyi zor iş. Dağıldı o, dağıldı adam. Neyse. Ya geliyor.
Bana yerlerden geziyorum. Ey miskin koşuyor. Kafası dönmüş onun. Allah'tan böyle yüksek aşağı geçerdi var ya. Aynen. Evet. Şimdi araca doğru gidiyoruz. Arabamıza dün fan almıştık. Fanını değiştirecek usta bakalım. Sırada bekliyoruz. Bakalım şimdi ustanın yanına gidelim. Başlayacak mı? Nereye gittik o? He? Oo. Gel yardım edelim şu adamı kovalayalım. Nereden kolacağız? Valla. Aynen. Hah. Adam mahvoldu ha. Bokser. Evet başka. Bokser çok fena. Rast. Точно с такъв реостат. Аз ще се щупим. Кое е щупено? Реостата ли? То са... Цялата перка е щупена. А, цялата перка. То може да се смени, тъй да се сложи. Две перки ли са? Една перка? А, на климатика имаш ли? Ne една перка. Arkadaşlar. Binlik Land Rover adam köpek Aynen. kulübesine çevirmiş. Köpek barınağı. Land Rover. Range Rover köpek barınağı yani. Boxer. Burada. Burada bir Range Rover daha. Sahibine de sorduk. Motor Beğenmiyormuş bu şey. Land Rover'dan başka şey kulübede yatmıyor bu köpek dedi. Aynen. İlla ki Range Rover'ın içinde yatacak. Bunun içini yemiş zaten. Bir tane renç dağıtmış. 2 renç yemiş. Motorlarını almış götürmüş. Vallahi. Evet burada bir Mercedes kaza yapmış. Nerede? Küçücük. O şey yakileri bile vasıf geçirmesin diye. Nasıl bile Kaplamışlar ama Volvo'yu. Motorunu almışlar. Hay be. Neyse bakalım olabileceğiz. Karda saat 2'de al beni. Kaç oldu saat? Aa, gelmez. Evet, kankaları kesiyoruz. Kahvedeceğiz. Kanka süper ya. Böyle değişik bir şeyler, kendine göre bir formülleri var. Evet. Biraz boyatmışlar ama çok kırmızı. Boya garanti eder. Yok hayır. Onun da kaliteli. Kıpkırmızı hepsi. Yani bu kadar kırmızı olamaz bir et. Biraz bir boya var. İnsanın gözüne iyi dursun diye. Biraz kiremit tozu atmışlar. Olsun. Güzel olacak. Şimdi bu kadar yeter. Aç bakalım. Aramızı açalım. Prins. İşlerimizi Bir sıra sağ Prinsku içi galiba. Ya. Prinsku burada moda bizim bir sırada. Evet. Bütün köy içmeye başladı. Prens Harbiden orada maşayla da Efes bir sen. Prinsku modası bana. ama güzel bir bak. Rengi açıksa güzel, güzeldir. Koyu renkli bir olabilir. Bir aklıma Acı oluyor biraz tatlar. Kartta koysak senin telefonun kolay var mı? Kolay gelecek mi? Yandan mı? Küçük ama benim bu çok ufak. Çok fazla yandan var mı sokmak kartı? Var. Yani yandan şeyle sokuluyor. Neydi o?
Yani iğneyle çıkartılıyor karta. Almadık buna da bir kontrol alsaydık. Evet beygire bak beygire. O buradan inemeyeceğiz. Bu Arap yokuşu esnin zaman daha sağlam değil. Evet hatta bakın arkadaşlar. Далеко, Здрасте, малко ще снимам само. Може. В YouTube канал имам. Там ще Пускаш. пускам, няма проблем. И циганчето снимай, циганчето. Ще снимам, няма проблем. Пипай, няма страшно. Нищо не прави. Пипай. О, Пипай. много. Ще те гледат в Америка, папа. Да. На феса я ни да гледам. От фейса, да. Синан Алиев съм аз. YouTube канала може да Как? последвате там. Синан Алиев. Синан Алиев. От Бистра сме ние. Да. На Алиев си син ли бе? Да, нали. Geçen Süleyman Kuyucuklu ya. Çaldılar Türkan'ı. Не точно. Мария. Да откара комбайната. Да, Юзир. Да, на Юзир, да. Чичо. Много. Salınma. Hadi çak, hadi. Така. Hadi. Какво прави Hadi. Турция? Турция Животът е много по-друг от нашата. много трудно. В Турция сега. Който е фанал кокала държи. Да, така. Ти си пенсионери вече. Да. Баща ми познавате. Да. Именно как вие. Петко Пашето се казвам. Петко По време бях Пашето. казанджия аз така. Да. Се отказах от казанти, ама бях казанджия, държах Да. казантите. И доста години. И той един ден мина Алито Да. на Изир брат му. Снимал. И на Иван Недев, Да. сина му на Знам. Америка. Да. Казал, татко, гледаме бат Петко как зарежда казаните. Викам, где го гледате бат Петко? У Америка, каза, го гледаме, каза. Да. Той ще бъде. Аз тук долу имам царица. Какво ще правиш? Така ще стане. И ние до чешмата ще отиваме малко, ще сядаме там. Какво ще правите? Така ще стане. Тази чешма, стара чешма е... Старата и много време ще... време, да. Значи, дядо ми е разправил, че той я помни като чешма. Дядо ми. Нали? Да. Той почина, той беше 13-та година. Почина на 72-3 години там. Да. А от кога е правил чешмата и кое е правил, един Бог знае, защото не пише. Не пише, да. То много стар чешма е. Ими, 600-500 метра. Те колко пъти стая, И пол. правят за злато, за той, за оно. А Какво тя правят чешмата, те? фактически, чешмата не е била тук. Къде е била? Нагоре. Там горе. Там горе има един двор. На първо място там бил. Там живеел най-напред един човек. И там била чешмата, сепна. Тя даже няма тръби тук. Има кюнкови. Знаеш ли какво значи кюнкови? Нали, там излиза водата на Да. срещу на там, нагоре. Кюнк, знаеш ли какво значи? Да, кюнко знам. Не е пластичен и... Мъжко и женско. Да, така, да. Едно време, дето ги Слагаш правили така. Като керамидите. Да, знам. От там до тук е такъв спрямо. Не до тук, той е до там, до... Ето има едно синьо и оттам насам май са сложили тръби вече. Да. Но те сетна си слагали тръбите, като се задръствали. Много студено. И водата е много студена Значи- на чешмата. Лятно време, когато си изпотен и от някъде се връщаш да си умиеш краката, Да. веднага те фаща разстройство. Не. Кон, Ако- ми е разправил дядо ми, кон спотен, уморен, спотен такъв, напоили, има кон, който не може да държи пада. Нали? Да, много студено. Знам. Все идвам, като идвам тук и... Отивам, взимам за машинката за кафе, взимам Да, тук да. вода, да не да. фаща котлен камък там вътре. Да. Така ще стане.